Mwami Gulume. Oli buterevu ku NBS. Kendeza radio bulungi ki wonkoze bulungi ntobe ligoberera. Abalimi abakulembeze balimi bikado. Batusisa okulabula nti ensonga debikado andibero diva ku bato bitegeera. Ile debikado tude ndiku butebenke bwaigwanga. N'abantu betwikuloza nti abali kwenda okutwala ebikado nga bali kubatisa lwakuba waliwo abalimi b'ebikado abakulembeze abatwala ekyuma ky'ebikado kyekakira batukira management kyekakira nga bakomplaininga nti obenda aleeta bikado eri abantu abali kubatisatiisa n'okwenda okuba motoka dawe n'okwokya emotoka dawe. Ensonga eyo yatuuka. Mwami Gulume bakulembeze kyabo tube balambula ku nsonga. Bakulembeze n'abandi beeta mu office yange nayogera nabo wano. Ni baani abo? Mambudugo yali mu office yange wano. Otyo? N'abakobera reports eziriwo. Era n'abantu bana ekisonga eno tintuufu. Amagezi genandiwaire mwandekoze mu mulimo ng'abakulembeze bikado. Ajja mwandigotiating and bamiras. Mwabona ensonga eno ya bbeeyi bwegemebwako. Ayokuba okuba nti tube mu strike nga tumuli kujja kuteesa nibale akatali kaimu ekali tikida kuyamba muntu yena. Omuzindalo gw'oli kwesa guno gweni Mwami Budugo gwava okwesa Yakoba Iwanga. Nti okubeeta bajje ba negotiating ne bamira. Nti omwene ni wasooka okujja negotiating ne bamira ba mobilizingire. Era Yakoba ndi wali ku kibaluwa. They just keep talking. They still clever yo. They just keep talking. Nyame senior administrator ekyuma kyakakira kiri mu area y'Entwala as an RDC kale ensonga edigema ku district ye no dingema ku. Na report said fadjo ngate ekyuma kyekakira kiri mu area y'Entwala nga RDC nga n'abantu baide ba complaininga nkinsonga njinjiramu kyobobona nti nayinjiramu na yogera ni abalimi abatwala abali b'ebikado ekakira na yogera n'abo bali ku leading strike na yogera nabo na yogera ni Mayu era nakuba ni Budugo tegabuna mwetegeke. I organize a meeting for you ni Mwami Mayu Budugo akoba nti ekyakulema tiwakikola. Nawa ni time na kwanti lwa kutano nti ekyo sawa 3 nkobero boyirede. I organized this meeting, never came back to me. Budugo wacho weroba yokulimba muri ya Kampala aliwa minister Guluma alikwinjira mukunda tenga ni minister na briefing. Yaje yakulopa minister. Yaje no minister of course Budugo lwachi ngojo okulompa omukulu wa minister. Bwana radisi yakubera minister mbu abantu bagire munumba eda abantu batandise kwiba abatemi kodi abatwisi ali ku reportingira honorable Mire Babalanda nti abantu batandise okwiba muntu kye musango kye oguliwo nti bamwiba ebintu munumba. Mr. Mwesigo wait one submit because I'm busy in office here. Goberera katono Mwami Budugo Mwami Gulume goberera mu katono tufuna bana katuje mu negotiating ni Madivan Balova gemerera mu katono ulirisha Balova lekaire mu ndima bakulembeza abatwala abalimi b'ebikado mukakira kucyuma cyakakira bo bakiriza okujja okwogera nani ni Madivan kyavamba ekiraganya nti mu wiki 2 bakubawo nga baize okutesaganya okubona ebintu binatambula era on that basis bayikirizaga ni Miranti mu wiki 2 banatyama era bayikirizaga nti meanwhile they should be supplying sugar cane as that process in the process ekola kyejamaisi bayikirizaganya. Yes, abalimi b'ebikado abatwala gundi era singa bali mu gundi omu bantu babuziza. Bano ti bakulembeze babalimi. Abakulembeze abalimi ab'ebikado abekakira abatwala ekyuma ekyakakira. Bakwati mu wiki 2 bajje mu negotiations okubona ensonga eno banatigemaku. To me which is the right direction. Okusinga okuba nti abantu mutafeleta bikado nga zakirikolebwa.
omuntu omukootero kya bikaado omwezi ewiki n'ebita n'eyokubiri n'ebita omuntu ali kudipinga ku bikaado eyo anaalya ki wolirisa male kino wolirisa bana DC picking ekibuzo kino male wolirisa mwami Golome mwami Golome o representing mu kibuzo kyo mwami Golome o representing President Museveni ku kyalo kino eky'Idinda eyo mu kyalo ayo obuzibu bwetufunye amaina n'erobozi bandeteekanga tito buzibu kibwetufunye kuyiye ebiseera ebisinga ife ng'abaavu ekamuli tukubona nti olowooza oti oli prefect aba RDC mu Busoga ekyo tikituufu mwami Golome era kisaana okimanne n'okwemana wobanga n'ekya appointment yeyenda ekolo minisita aginonole bulungi kuno okwekalakasa ti kwaba kulembeze baakakira ensonga eyindi yino mwami Golome ndikumaliriza niwe otwala operation ngere security eri mu production office no office yo mukulumirirwa abalimi b'ebikaado bwe muba mugabanga emugabe emiti gya mwogo government ndiye NRM ine ekyo kidi bwe mugabe ensukusade ebigogo nga government ifu abalimi b'ebikaado ewo mu Idinda eyo mu kyalo kabagaaki kyosinziira okutandika okuba bageningiraku olikiwulira ofuuka ateesa ino nga government kiki obaleeteire kijumusa obaleeteire kikutoolako okujooga amadivani nonoonyayo kikibaka tito gemerawo nolowooza ara diskagwire mugemberawo era toyidda kumana era woba tomanye toyidda kumana ensonga y'ebikaado giveemu ife ng'abasooka tuli kukoba ensonga y'ebikaado giveemu ekirungi yatuuse ye mukama kagwire mugemera mwenaawo sebo nze kyendi kulinjirira kambawo ekifaananyi kyendi kutoolayo mpegano mu dakiika ebiri kowunzika mbaye ndikoba nti obulimu bw'ebikaado otyo bantu bakulu ino mu igwanga lyaife mu ikonomi yaife otyo aye abantu abagemebwa ku by'ebikaado bangi nkukobeere nti ali omuntu gwebeeta omutume w'ebikaado ye naakipedinga ku bikaado atwika transporter akipinga ku bikaado driver ow'emmotoka editwala ebikaado ye naakipedinga ku ekyo ojja okwesanga nti abantu bano okuba ti strike ebeewo bona oluvisa so ow'ebikaado bamudondole kuba olali kwenda abeewo no baleke kumudondola aite ndibakuba nti ababali b'ebikaado mu kifo ky'okuwira ku radio okuwira mu kyalo tuli baterawo aveni bajje bateesagaye ne ba Miras ensonga eneve mu igiro abakira kuteesagana ba Miras niwo n'ajja n'ogera ku radio emirundi 50 gaito gire ogera na muntu oligo wotego kuteesagana naye sebo mwami RDC wokolaninga mu sekere y'ebikaado okuboneka nti enteesaganya eno dibaawo andikubuuza sebo mwami RDC ndikubuuza ye mwami RDC okolaninga mu bikaado ekindi betendo obuzebuze ndikubuuza kibuuzo ekindi ekikulumye minisita kweta meeting owa trade munafa ku mulimo gwo gulira mwami Gulume fa ku mulimo gwo omulimo gwo bakuwa gwa security muki mu Idinda tibakukoba kwida kulabirira abalimi ba bikaado owulye sebo tibamuwuliriza genda tibakuwuliriza iwe wulire ogwo gwakola security muki mu district ebyo ti bibyo mama zo muwulirisa mudugaza ire nimiro kubuzaabuza abantu batya mwami moderator kaka Lisa Grace Mwesigwa baligeza Orioge tu program ensi n'ebyayo Lisa Grace Mwesigwa ndibuuza ku mwami Golome ng'omaliriza budu gozira bikaado weve kuva mu by'ebikaado RDC akobye ndibuuza ku mwami ani akobye baja gachekinga olu supervisor ga